Кош юлы балалар яңы исемдер аса. Безнең проект максатына табан тогры атлаусылар турасында. Мин Илшат Абдуллин һезне рухлы, дәртле, моңлы кызлар егетләр белән таныштыруды дәвам итәм. Кош юлы балалар проектын Кош юлы хәрәкәте яшьләре һәм Тамыр балалар телеканалы оештыра. Быел тау тапкыр үткән конкурста 16 яшь музыкант көз сынаша. Проектыбыз сын мәгънәһендә текә. Бездә тере тавыш, эскерһез хистәр һәм әлбиттә күңел түреннән сыккан моң. Тәүге турда катнашучыларны 7 устаз 2 командага шыбага буенча сайлап алды. Финалга тиклем улар йыр өйрәнә, гитарала уйнау һәләтен камиллаштыра, вокал өстендә эшләй. Һәр бала үзенчәлекле. Кемдер гитарны сак кулына тоткан, ә кемдер бу музыка коралы белән бала сактан атлый. Әмма финалда нәй булырын вакыт күрһәтер. Сәмле, йырлы, моңлы ярышты бергәләп күзәтәйек, дуслар. Бүген безнең эфирда сәйер, әмма һәләтле, ихлас йырсы Ришат Сөләймановтың команда. Наркас менән Инсаф, уларга рәхмәт, то что гитарага өйрәнеп бирәләр. Уларга һәр бик рәхәт. Менә без укытып бирәбез, интернет бар. Устаздар алдында сыгыш яһаганда төрле кисерештәр тойдым. Әлбиттә мин тулкынландым, ләкин шул тиклем нык түгел. Чөнки мин беренче тапкыр сыгыш яһаманым. Biz Ришат агай менән яйләүдә үк танышкайнык һәм Ришат агайга эләккәс, әлбиттә мин куандым. Беренче нәмәкәгә съемкага баргас, мин аптырап киттем. Калай кызык икән. Балалар янып йөргән күлләр менән йөгерәләр. Ничек уларны өйрәтмәскә? Ришат Сөләйманов яшьләр арасында бик популяр йондыз. Уның Никтория төркеме рок, панк, металл һәм башка төрле стильләрдә иҗат итә. Әйткәндәй, йырдарды Ришат үзе яза. Үзе һәмәк үзенчәлекле килеп сыга булар. Тәүдә мин гитаралар үзем эштә торгайным консервный банкынан. 94-нче елдар микән, 95-нче елдар. Бик күптән булган хәл. Миңа пианино күбрәк охшай. Ләкин пианиноны природага апсыга булмай, гитара һәмәк кына. Миңа Нирвана дигән төркем охшайны. Мин аналогичный йыр сочинять иттем дә, йырда бердем. Цойда то же самое инде. Подбирать алмагас, ул мәлдә интернет юк, YouTube юк. Шуга приблизительно йырдар сочинять иттем дә, рәхәттән йырда бердем. Миңа Азамат Улдашбаев звонит иткәйне. Еще мин Магнитогорск каласында булганда. Эште ташлап, сыгып 1 сагать сөйләштек телефон менән аны менән. Анда уже группа Никтория уже таралган иде. Шуга мин с чистой душой дигән һәм кошулга бардым. Гитарага уйнага келә, Магнитогорск каласында особо йырда булмай башкорса анда. Бында янсырак нәмәкәй янсыра яга барып природала рәхәтләнеп йырдап. Умца тигән нәмәгә яшьләр бәйе. Умца концентрирует контроль. Умца нет твоя магана. Умца не туда, не сюда. Мына мен Урусса бар фестивальдә булган бар. Бунда атмосфера юк монда. Монда намного теплее, якынрак, роднее, что ли. Аналог, можно даже сказать, во всей вселенной нету. Кошелы это один. Можно жестом показать. Во! Все, аны менән весь әйтелгән. Ришат һайлап алу турында бик күп балаларны үзенең канаты астына алырга теләгәйне. Әмма шыбага буенча был бәхеткә Нәркәс менән Инсаф ия булды. Тәүдә Әбиәлил кызы Нәркәс менән танышып китә. Кәйфтәр нисек, Нәркәс? Бик яхшы. Ә һин нисә яшьтән гитарала уйныйсың? Мин яйгылыктан уйныйм. Үземә максат куйгайным 17 яшь тулһа Кош юлына барырга. Һәм Кош юлы балаларын күргәс бик шатландым, куандым, үземде шулай итеп һөнәргә алдым.
вакыттан инде кояшкай күренмәй, кояш күптән инде тау артында йоклай, йондызлар юкай күренмәй, күңелемдә яткан сәскәм ниңәлер атмай. Шәп ярдарға ярата. Рэп әдрәк ярата. Әдрәк кенә темп менән поработать, голос поставить. Голос со временем тоже киләү. Тавышы һәйбәт. Когда распевается вообще һәйбәт. Наркастан киләсәгә бар. Тырышып өйрәнергә, укырга кирәк. Наркас нинди ер хайланың финалга? Мен финалга Виктор Цойдың ерен Кояш атлы йондызы хайланым. Сөнки ул ер миңа бик охшай, ерсылы үзенең иҗадылы бик охшай. Бұл ерді башқұртса тәржеме айткан менің иптәш Айнур Иксанов. Мен Айнур Цой Иксанов деп айтам. Ол ерді нық ярата, кіші насар ердаға әрләші. Я ердап қарал, ойнап қарал. Апақар, хоробоз, яралы ерді ята қаплап, тотығып қалған тұтқын болып, юл тодағында қала, ақалы үстін кете бұлыттар, яқтылық yüzün ябып, ақалы үсті хары түтін, қалаға 2000 ел, нұрие балқып тұра, Кояш атлы йондыздан. Рахмат. Мына бұл ерді ебергенде мен тауда нинди ер екен аңламаным. Тыңдам, потом андан бұл Цой екен да, яна дискіға айданген. Бұл ердағанда хуғыш бар бит, хуғыш. Шуны уйдар керек алдын, чтобы погрустнее было, потрагичнее ердар керек. Хинеке диск хамаққына сыққан. И хин ашыған, ашыққас аккордтары үлгірмен қойырға. Оригиналды өйрәнек тәбі, хан өзің можешь переделывать өзің инде. Апақар, хоромбоз, яралы ерді ята қаплап, тотығып қалған тұтқын болып, юл тодағында қала, ақалы үстін кесе болыттар, яқтылық yüzün ябып, ақалы үсті хары түтін, қалаға 2000 ел, нұрие балқып тұра, Кояш атлы йондыздан. Ритмда хин әдрәк сыған, бұл қорқыныз түгел, мен өзімде яратам шап ердарды. Яй тоже ердар кәрәк и өйрәнер кәрәк. Апақар, хоробоз, яралы ерді ята қаплап, тотығып қалған тұтқын болып, Аха, кеттен. қалаға. Мына, күттір, телефоның бар өтінде, мына телефонда Play Marketта драм машина деген бар, приложение. Анда темп берең, тогда хуан да тук, ана барабан уйнай баштай. Ана бірге лептіп қарай қалай. Ашыға. Апақар, хоробоз, яралы ерді ята қаплап, тотығып қалған тұтқын болып, ырдыға қаршыдары. Ашыған. Күттір, ердамай тұр әлі. Нық шап ердағас, аккордтарын үлгірмен қойырға. Хиңа өйді разница білер үшін яйгына ердап қара керек, ұшы ерді. Хан шап ердар керек. Потом снова яйгына, потом шапкына. И шунда ердағанда өдіңдің темпің таба, хан ұшы фа, соль аккордтарын нәмеке хиңа қара керек. Хиңа насарақ қойылай. Хин мен білем рэп ератан. Рэпқа не превращай. Уняр керек қарама аккордтарға, ема? Қараңғыла сөйтті хүндірді, аккордтар көрінмей өтінді. Шунда хин начнешь по аккордам попадать. Мен бек рахматлымын һеҙгә ваҡыт тапҡанға, шуға ҙур рәхмәт. Финалда Наркаска уңыштар теләп, киләһе ҡатнашыусы менән танышайыҡ. Инсаф Хужахматов Йән Сура районы егете. Ул уҡыу алдынғыһы отличник. Был проектта ла Инсаф үҙенең тик яҡшы яҡтарын күрһәтә. Инсаф, ни өсөн гитара? Гитара, сөнки ул бик миңә оҡшай, минеңсә иң тылсымлы инструмент был. Инсаф, ни өсөн Ҡош юлы балалар проектын һайларға булды?
Бер яктан дуслар табу, икенче яктан үземне һынап карарга килә. Уңыштар һиңә Инсаф. Авыр уйдар, авыр йөктәр, Ине яурыныңа таш булып ятканда, Килер улар, көттермәйсә, Хатта бысырак кайгыга батканда, Яратып кына ярда. Тыңдаганда просто тыңдап кына карап тыңдап тип утырам. Бер мәле һидәргә кирәкме? Миңа повезло. Нинди ер хайланың финалга? Әгәр һин булмаһаң дигән яр. Авторы кем? Тимур Ахмедянов. Һиңа был ер килешә, мин күреп торам. Так. Я ердале? Әгәр һин булмаһаң, дөньяга тыумаһаң, кемдер үкенер ине. Бер кем үлмәс ине, кояш үлмәс ине, йөрәгем һүнер ине. Алайда һин ердә, минең менән бергә, мөхәббәттән исереп. Йөрәгебез тибә, өйеү нурын һибә, тимәк без әле тере. Образ менән бик точно попал, образ. Мин гитарада ярдаганда яратам образга кеше. Пусть нотага не попадает, но образ менән ярдага самое то. Погромчерак буга һәвәт булырны, бик һәвәт булырны. Шуны кайткас, или бер кемдә өйдә ишетмәгәндә, шуны репетировать кирәк. Хәзер ул сразу килеп чыкмай, һинең еще тавыш булып бара. Шуга ипте генә булырга ярдар кирәк, нык кыскырмак кирәк. Һин дип ярдың, надо. Ошо дип. Итеп кара әле. Авылыңда аз, улыбаться әйтмә. Әйтмә. Түгел, түгел. Дип на. О, йылы гына килергә тиеш. Ноталарга надо попадать. Интернетта кара, Тимур нисек уйнай. И бергәләп шуны менән ярда. Дөрес кенә әйтеп кенә аны һамак ярдарга тиешбез. Ноталарды үзгәртергә ярамай. Торып ярдап кара. Үҙе алдында кешеләр бар икән, ярдап тор. Шуша тораңда, шунда микрофонда үҙәңдә мысленно. Ешәтеп уйнайың, ярдайың, шуныга торып. Может, өткәрәк куйырга, чтобы голос сыккан. Но гитарага карарга ярамай. Һиңа $1 миллион, һиңа бирердерсең, һиңа надо сделать так, чтобы һин выиграл. Давай. Инсаф менән Нәркәс һайлаган йырдар һеҙгә оҡшанымы, дуҫтар? Был катнашыусылар финалда нисәнсе урын алыр икән? Барыһын да ваҡыт күрһәтер. Әлегә яңы дуҫтарыбыҙ Ришат Сөләймәнов биргән кәңәштәргә ҡолаҡ һалып, һәләттәрен камиллаштыра. Был эштә уларға түҙемлек һәм уңыштар теләйек. Киләһе аҙнала тап ошо ваҡытта һеҙҙең менән йәнә күрешербеҙ. Ҡош юлы балалар, бергәләп ҡанат ҡағайыҡ, бергә осайыҡ.